Reka ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho dukurikiye aho uri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikiye muri hanze y'igihugu by'umwihariko abari muri Amerika, Australia, Uburayi n'ahandi. N'amakuru yo kuri 26 z'ukwezi kwa 2026 ni isa mu minota 25 zuzuye kuri Iris Rwanda. Mbahaye ikaze, ngewe ni Mr Jean Ngugu. Uyu munsi amakuru yiriwe muri Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo nuko intambara yongeye kubura cyangwa se urugamba rwahinduye isura. Amazi ntakiri yandi kuri M23, ibintu bikaba byagiye bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma Ndahiro ntabwo yapfuye ari wenyine, ahubwo yapfanye n'abandi bantu barenze umwe. Ese ni bangahe? Komeza ikiganiro cyacu umashe kumenya uko byaje kugenda uyu munsi wa none. Uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye tugiye kubabwira. Twaje kwigarurwa na M23 kuri uyu munsi, ndetse amakuru hari biravugwa yuko ibitaro byuzuye abarwayi hariya muri Kongo kubera ko umwanzi yateye agwa mu gico bamwiteguye, ubundi baramukubita koko bamusubiza inyuma, ndetse utahaguye yahavuye ari ikimuga, wahavuye atari ikimuga yahavanye ubundi burwayi cyangwa se yagiye ari guhumeka hafi no gupfa. Kugaba ibitero ni amahitamo mabi ku butegetsi bw'Kinshasa cyangwa se ku butegetsi bwa DRC cyangwa se kuri FARDC. Kuba yagabye igitero kuri M23 ni igitekerezo gibi. Igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo cyahitanye uwari umuvugizi wa F23 Lieutenant Colonel Wiringoma Ndahiro, cyahinduye imiterere y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byumve neza, cyahinduye icyo bita imiterere y'intambara, cyahinduye buri kimwe cyose hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutumwa Alliance Fleuve Congo Nil yatanze ishinja leta ya Kongo guhitamo intambara aho gushyira imbere amahoro. Alliance Fleuve Congo Nil mu burakari bwinshi cyane uyu munsi yakubise itababariye, ariko kandi nanone igira ubutumwa itambutse ivuga yuko AFC yiteguye kurwana kandi igafata ibice bitandukanye, ndetse ikagambirira intego yayo itateze gusubira inyuma, kuko Kongo yarenze ku masezerano y'Doha muri Angola, ahubwo bakaza guhitamo inzira y'intambara, dore ko bari bahisemo inzira y'amahoro n'agahenge, aho ngo agahenge Kongo igatangira, ahubwo hitamo kugaba ibitero bya drone cyangwa se by'ikoranabuhanga, ari nabyo byaje kuba bihitana umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa AFC 23 Lieutenant Wiringoma Ndahiro, ari nawe isi yose iri kugarukaho. Inyandiko yiswe gukandagira agahenge k'imirwano, kubangamira amahoro, yanyujijwe ku rukuta rwa X rw'iryo huriro AFC Fleuve Congo Nil cyangwa se AFC 23, niho hanyujijwe iri tangazo rivuga ngo gukandagira agahenge k'imirwano, kugambanira amahoro, kugambanira amahoro. AFC 23 ishinja leta ya Kongo kurenga inkombe igakandagira agahenge k'imirwano no gushyira mu bibazo inzira y'amahoro buri muturage wa Kongo yari ategereje. Buri muturage wa Kongo wese cyangwa se muri rusange abantu bakurikira intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, abakurikiranye amasezerano yabereye i Doha muri Angola, bari bazi neza yuko aya masezerano hari icyo agiye gutanga, ubundi akagahenge k'amahoro kwa AFC irambitse intwaro bakamanza bakajya mu biganiro by'amahoro na Kongo, bikaba bibaye ko cyangwa se FARDC, ariko siko byagenze. Muri iyo nyandiko hari aho bagize bati buri gitero kigabwe mu kwica ibyo biyemeje, ni ukuvuga mu masezerano buri gitero cy'indege gishyira kure inzira yo gukemura ibibazo mu nzira ya politike, gufata ahandi hantu mu ngufu za gisirikare bisenya icyizere cyari cyorohereye. Ni ukuvuga ngo bo gufata ahantu AFC yari ihari bagashaka kuhafata bisenya icyizere cyari gihari cyerekana inzira y'amahoro. AFC 23 ivuga ko amasezerano yasinywe i Doha atari inyandiko zisanzwe za diplomasi, ahubwo harimo kwiyemeza
no kugarura icyizere. Hakabaho gusezeranya abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga. No kuvuga ngo aya masezerano yari ugusezeranya abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga yuko amahoro agiye kugaruka muri Kongo. Ibyo AFC 23 isaba FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa bakaba babishira mu bikorwa, ubundi leta ya Kinshasa nayo ibyo isaba AFC 23 bakaba babishira mu bikorwa. Iryo sezerano ngo ryahungabanyije no guhitamo gukoresha uburemere bw'intwaro. No kuvuga ngo AFC 23 iyo yari yumvaga amasezerano agiye gushirwa mu bikorwa iradamarara, ariko Kinshasa bo bari bateguye, ndaza kubabwira ibihugu biri kurwana na AFC 23, isi yose navuga ko yahagurukiye kurwanya AFC 23, ariko nabo nkuko ari amadubu ari intare bakomeza kwirwanaho. AFC 23 ni umutwe cyangwa se wahagurutse kugira ngo uharanire ukuri, uharanire kwita ku banyekongo, uharanire guharanira iyo nyandiko. Reka mbibabwire kwanza. AFC 23 ivuga ko ishyigikiye iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano no kubahiriza inshingano buri wese yiyemeje mu masezerano yasinwe i Doha. Igitekerezo cya drone cyahitanye Leta Colonel Wiringoma Ndahiro cyakurikiwe n'intambara ikaze. Igitero cya drone cyahitanye Leta Colonel Wiringoma Ndahiro cyakurikiwe n'intambara ikaze. Nubwo ubutumwa bw'igisirikare cya Kongo FARDC butamaze umwanya ku rukuta rwa X, no kuvuga ngo icyahoze ari twita ubu butumwa bahise babusibaho bitamaze n'iminota 10. Icyo gisirikare kigambye ko igitero cyakozwe neza kishe Leta Colonel Wiringoma Ndahiro. No kuvuga ngo bahise batanga itangazo cyase barigama ngo igitero bagabye kuri AFC 23 cyahitanye Leta Colonel Wiringoma Ndahiro. Ubu butumwa bukaba bwahise busibwa na leta ya Kinshasa, ntabwo bwahamaze umwanya. Uruhande rwa AFC 23 ntabwo mu buryo bweruye ruremeza urupfu rwa Wiringoma. Cyakora mu butumwa butandukanye abayobozi b'iri huriro bagiye bagaragaza ko igitero cya drone kisha abantu babo. Mu butumwa budatomora ku bijyanye n'urupfu rw'umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Leta Colonel Wiringoma, umuhuza w'ibikorwa wungirije w'iri huriro akaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko urugamba rw'impinduramatwara igihe cyose rugira intwari zimena amaraso zikitangira kubohora igihugu. Urugamba rw'impinduramatwara igihe cyose rugira abo ruhitana, rugira abarwitangira, rugira n'abemera kumenera amaraso igihugu. Bertrand Bisimwa yagize ati impinduramatwara igirwaho n'intwari igihe cyose zitanga ubuzima bwazo zitizigama kugira ngo zibohore igihugu, ziharanira ahazaza heza habereye abazahakomoka, umusingi wa leta irinda abaturage bayo ntawuvangura. Ibitero bikaba byakomeje. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko kiriya gitero cyaguyemo abantu 9. Nuko ngo twe tuzi ngo hapfuye Leta Wiringoma Ndahiro n'umukapiteni we ushinzwe abamurinda, ariko cyaguyemo abantu 9. Leta Colonel Wiringoma bikavuga ko amakuru yemejwe n'abantu bo muri AFC 23 batahatse ko amazina yabo ajya agaragara, ndetse na bamwe mu ngabo za leta ya Kongo. No kwango yaba abo muri AFC 23 na bamwe mu ngabo za Kongo abatangaje ko abo bantu 9 aribo bapfuye ntibashatse ko bagaragara. Amakuru kugeza ubu dufite yizewe yemeza ko Leta Colonel Wiringoma Ndahiro yapfuye muri kiriya gitero. Tumwe mu duce ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo zari zafashe muri Masisi muri Kivu ya ruguru twongeye gusubira mu maboko ya AFC 23. Ibi mu byumve neza, AFC 23 yagarutse ku rugamba yari Karungu. Ibice byose FARDC na Wazalendo bari bongeye kwisubiza muri tura duce twa Masisi na babwe ruguru, twongeye kwisubizwa twose uko twakabaye. Two duce n'utwerero turimo ahitwa Kasenyi yasuye mu maboko ya AFC 23, Katobotobo yasuye mu maboko ya M23 na Luke nayo yasubiye mu maboko ya AFC 23. Ngo munyumve neza,
nyuma yo gufata uduce muri Masisi abarwanyi ba AFC 23 bakoranye inama n'abaturage bababwira ko mu gihe gito bazasubira mu mitungo yabo kandi ko batazongera guhunga ukundi. No kuvuga ngo ibyo wamenya nuko AFC 23 aho yamaze gufata kugeza ubu ntabwo izongera kuharekura nkuko byagiye bibaho bakayishuka ikaba isubira inyuma, ariko kuri inshuro ndagira nkubwire yuko byamaze kwemezwa yuko itazigera isubira inyuma na gatoya. Nkwa ngo AFC 23 no look back, no nta kureba ku ruhande cyangwa se nta kureba inyuma. AFC 23 intare za Salamu ndagira nkubwire ibihugu barimo kurwana nabyo, nawe wumve ukuntu aba AFC 23 ikaze irimo irarwana na FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda, bakarwana na Angola, bakarwana na Tanzania, bakarwana n'u Burundi, bakarwana na Afrika y'Epfo, bakarwana n'aba bacancuro baje gucayo inshuro nabo bari kohereza drone cyane. By'umwihariko bivugwa yuko igitero cyahitanye uyu Lieutenant Uwiringoma Ndahiro ari igitero cyagabwe n'ingabo z'Ubufaransa cyangwa se abacancuro baturutse mu Bufaransa bari hariya mu gihugu cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga yuko andi makamyo yari yuzuye abasirikare bafite n'ibikoresho. AFC 23 kuri uyu munsi kuva mu gitondo yabagabye ibitero, ndetse abantu benshi cyane abasirikare abo bacancuro abari baje gutanga support kuri FARDC kugira ngo bahabye M23, ahubwo basanze M23 ihagaze neza ikabahabya kugeza ubwo basubiye inyuma mpaka bageze bamwe barapfa bahasiga ubuzima, abandi bagenda ari ibikomere, abandi bagenda ari abahwere. No kuvuga ngo muri make AFC 23 yongeye guhagurukana imbaraga, ubukana n'umurakari n'umujinya bituruka kuko babiciye umuvugizi wabo wa AFC 23 Lieutenant Colonel Uwiringoma Ndahiro. Kugeza izi saha M23 nta kiratangaza kuri Uwiringoma Ndahiro, ndetse na nubwo leta ya Kinshasa yatangaje yuko yahitanye umuvugizi wa AFC 23 yabinyuje kuri Twitter, ariko kuri izi saha bahise babisibaho kuvuga ngo nta biriho kuri Twitter. Rero ni cyo nababwira nuko nsoza ntabwo nyambura kubanyuramo mu gakiri gitwa Tour du Rwanda irakomeza mu karere ka Musanze. Ku munsi w'ejo biraba ari ibirori, umujyi w'ubukerarugendo ugiye kuba umujyi w'amagare. Ku munsi w'ejo amagare aba yawihariye. Ku munsi wo kwa gatandatu Rayon Sport vs Musanze FC bazaba bari gukina hano ku kibuga cya stade ubworoherane y'akarere ka Musanze, aho Musanze FC izaba yakiriye equipe ya Rayon Sport ku mukino wa 22 wa championnat. Akaba ari umukino navango uzaba ukomeye kugeza Musanze ni equipe ya karindwi ihagaze na neza Rayon Sport, dore ko iyirusha amanota atageze ku manota 3. Ese ninde uzegukana uyu mwanya cyangwa se ninde uzatwara aya manota 3? Bifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe, umugoroba mwiza, murare neza kandi Imana bane namwe. Ndabakunda cyane. Nge ni Mr Jean Gugu, mukomeze mugubwe neza kandi mugire umugoroba muhire. Ikindi turi kumwe cyane. Ciao ciao.